Yes. Modo atarago ne obese de wari kolwati hegre de BMI o na ihu modo he kilo yo fati o koro si de bio na itavati o koro si kreti no e che koi kreti na che kero che arnate we otarago we obes we no lito moi kimono makeria de go to ga ka ka de dinia people de na ga de tio ne roiga nga kaneka o do gatare ga koro ge na mune fro ino wa Kenya but mo nya omo we oyo ni do ba bere go tweka dena obes otugwa okira manke okira oria tofati na ro meme na ga dena ga no ga dena ga muno ga go meiri atumia atumia ito mena ga dena ga na ka o ga na ko ga we koro we no lito excess ne kale hanga madena mage mo mamwire teneri Moduli amenya kaga ni moduli kinyi na ole mutumia wa keiga na wana moduli ne kana gakabi akoiga ndi na tumia na tungu tanjogu ne utugwa kana kono ena mondo ngosi ndi na mondo igana ngu oguo ole mutumia waku aigana uguga ona ne wethi ugukinye nyaro gasaba eyo na ne uli ragando mukire kira mutumia waku utando ambe no lidi timono ona vile kaiga ni de kiara gya yako no no mo nyomo de tu ma ando ne magarie gwika todo tugothie na maguru kidogo no tututhire twagiukire nduine cio kina ngari ya cikia na tuupa ari agiri mundu na gakari kwa ile tukandi tele no igari cia kigoro zero mileage ndio thiko cine gwake tukaitwa ito twita twa Dubai mathi wira ringi gatukaine o ikarire o gati modo kaniguo ramwenderia na ringi ona herera ramwenderia auto hao kimuneaga kuria kungina ni wandikanite urakuna gwikara haria thwe no na ithu twandikana twagia tubesa tunini especially by ithu thikiriria ha twagia tubesa tunini wandikana ndukaruta wira muritaritu we no gati we no kuorota atulithiti omenye ndugakigie tuindo kidogo ru ningi tuindo tu kidogo tucoke ru kwana tari kirumi oririkane kirathimo kia Ngai gitiokagira kieha riu haha wage indo wacoka wandika andu atatu wira gutire kaundu ugeka riu ningi ni thina urerehera no wenga ugie atiriri tumawa gukuona kandi na ndo wira eke turimagirwo ni mire ugakirimagira ugatinya kianda ugacoka ni ugia wika atakigunywo gia thumu-ini umagara we nduri kwini etagwo kwini kirekia hoiti ikiragiro irio ni icingi maundu maria macungagiriria githina giki na ndaiga giki ni githina kia bei gukorwo gikirene muno bũrũri-inĩ wa Kenya ni kuri andu magia githina giki ni kuria muno yari mundu ukiheragia biũ kweheria muno ni kuri andu magikoragwo na eating disorder actually disorder imwe ya kuria nda gukiria mundu na gukiriania no to ũguo wika ni kuri andu nao mariaga na matiria muno makaria irio iria itagirire majunk na sukari magukuma na ringi ndukina wira munene ona magukuma marakora na mieri iri one wa maihuria mwiri wacoka wathi waikara thi na sukari na masukari ma keki na mato na majuizi na mato manya macio mo kindu tariaga stress timoro wothe wina thina uyu ati ni kuria muno he ndumagira stress magatungua ikoe maita meri kwi mundu ugia stress akahinya na ni kuria ngina actually stress ile mweri kuria ndumagira stress makariani ire na stress ni gwarari agira kiundu kana ona kanyua ona andu makinyua anyuana no sukari bado mageka maundu macio mothe na iko mundu ule magone kuria gia stress no gwiciria kaba stress ya gukiria kidogo ukiria kwa kuria ni kuria andu genetically niguo mahana nginya kwa uciarwo oguo iyo gakora kwa ni andu arene anyway na mothe ni gwira hako ndari MC ina gukurunda ndari ende MC ri ngiruta wira ngicoka ngiuga ati tondu mundu ucio na ahecimiwa ri ati gutinda ngimugia ni ngagira mbia ciakwa rucio ngirikia kwa MC na ngiinuka tondu muthuri ngirakionia tutada ngindunya muthenya uyu ngiri nathire kuo ngiingira nyumba uria mundu eragwo ni soja ingira kuu ngikora mundu ihurite giti gia fono giti ayurite au ayurite sofa-ini niende ciria no mwene ngigua atiriri na utu urahete wira ri mwene muciagika ate haria riu kiona riu uyu kuringana uria igana ini no nginya genwe mdosi uria wakuhete ngimugeithia how are you kijina okay
Niguo ndoririe ngirwo ati ni kigifo. Angire gatheti na people de ratariria atiriri. Uyu ti thina muno wicagini. Ithuri gwa tugaga o kundu ni kuri mathina. Gicagi ndu ni wira uta wira physical na no agitembea na ndu na gutindo utengeretie mburi. Kama guteme korwa. Makutengeretie thenge. Mathina ma ndungiona gicagi. Koguo Mutungore help us. Ora kana tabia ni gumanga mathina. Mutungo na igwa. Aya teke tuge kaundu guga atiriri. By the way, ndakane kaundu ga view. Ono ngorwa gicagi kianyu. He kaundu kamwe ni common icagi ciothe cia Kenya. Tariu kaundu kamwe common icagi ciothe cia Kenya ri. Ungiiga wira gicagi kwanyu. Andu aria makwe matikuguragira. Kaba mathii magure kwa mu. Ona moka ni gukomba. Magura kwa muki. Ndugatonge. Kau ni kaundu ga muna vida igwa wo kwao. Kau ni kaundu ga icagi ciothe cia bururi wa Kenya. No ungirora o gicagi gia kwanyu. Ni gukona gathina karia ni unique. Nikanyunyuothe. Nikakoma. Nikakoma ga gicagi kiu. Karutia. No kukuwa na kiothe ni acanga. Ondu gaka nikatuika nikakoma ga gicagi nyingi. Ini o gicagi ni kuri gakoma. No ndukugaga atiriri. Thengia wa mauri. O tukoma ni turi root yatuo. Tukoma tutu twa obesity. Ndungikaigua. Tutire rural areas. Ndungikaigua na gukungurio ndito. Abana ti muno. Ninya. Ti muno. No ni gukaigua riri. Nona matauni maya. Matauni ri. Metago royal suburbs. Rife suburb. Magoko mamidus. Ayomne isio ruda midus. Isio. No ngigua mundu ina obese gicagi ni mundu umira guku. Kana kone genetic riwe. Kana wakorwo. Genetic. Kana korwo. No menya bado na mundu ina obese ikia ari mundu na obese na ikia. No na momagata. Kuho. Gioto na mogai. Sawa, yo